Alhamdulillah lun fufun kalam salim gerakan dusun ngan kota hikayat sidom ulun kemarang kisah tauladan dan saudara kesidom bait di dalam umpung kesidom apui di cumbak pala ubina sidom sama di mandung bak beget umpung sama kerja kebesaran Allah nekalen sinan nibak sidomnya necuba baca sifat cerdah nibak hewannya ngen mandung kaum jim saudara tulung menulung sifat metuah makanan bak babah dibagi rata dipegot umpung ubina luah mutulung papah sama kerja sidom kerja di luar umpung diminta umpun mame pansakan makanan medeme hana jitalu puo lam umpung dibagi rata dalam tubuh jih nasabok kantong tempat dipesok makanan dumna makanan han abih sinan dipesok dibagi gengen mandum serta sifat serakah hana bak sidom jitim yang kalen kaum saudara dengki ngen bengeh hana bak sidom but gotoroyong sabe tiap masa kerja saban dum sidom sari ada ngen mati bangki pijiba jikulam sama jipuo bangki asai beknali titik lam dunia kehidupan sidom kana lam kisah masa Nabiullah Sulaiman gemat kuasa dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 18 sinan gekisah sidom ngan tentera hikayah sidom tungku bejit ketauladan sifat makhluknya dacok ke penawan bek banjikap sakit bak badan umpung tasiram tatet ngensua kuasa Allah kepeget hewan rahsia alam di tanging nyata jid dacok contoh atau toladan udip bersabar saling menjaga udip lam damai tunggu bersapu padan bele hairakan pake ngendawa saling membantu kerja sama jak mandu merakat tam saudara tam si sidom bak tam merakat jitim jak sajan ong wate papa tulung menulung sesabi rakat ada pak jalan salim